mana aungoguma nga vaisraeli tshedza tsho vha wela kichi mulakulu wa fhinduwa vha songo litsha hezwi zwine vha khou zwi vhona hafha kha ḓivha zwakale u tou bva tshe nda vha hone khamphani ya mbulungano ine ya nga vha itela zwithu zwo raliho thi a thu i vhona i dovha futhi ya vha na freedom of choice ndi tlife group. Tlife group ndi tshiimiswa tshine vhunzhi ha vhathu vha vha sa zwiḓivhi zwa uri ri nga wana tshiimiswa tsho raliho tshine tsha nga bva fhethu no nga dopeni ine tsha vha tshi khou gidima shango ḽoṱhe vha tou vha gai kana gai. Nṋe ndi khou ri hafho hune vha vha hone vha zwi ḓivhe zwa uri arali vho joina tlife group vhone arali vha nga lovheliwa i vha yo vha thusa uri vhone vha dzudzanye vhone vha songo dzhia tsheo ine vha vha songo ḓiimisela uri vha nga dzhia yone. Tlife group ya dzhia mufu wavho hu nga vha lokhala hu nga vha kule arali vha tshi khou nyaga kha lokhala i thoma kha 15 randa fhedzi u tou ita storage tsha body handling vha tshi ṱoḓa u bvisa mufu wavho a vha badeli na peni nga zwezwo fhedzi. Tlife group i a kona uri vhone arali vha khou shuma na zwiṅwe zwibugwana zwi nga vha zwibugwana zwa mimutshara yo fhambananaho vhone vha tou funa zwo ri vha ya kha ufhio mutshara. Tlife group ya vha tendela uri vhone vha vha vho vhea mufu wavho u swika zwezwo musi vhone vha tshi decide uri ndi khou ya kha mutshara ufhio. Tlife group ndi tshiimiswa tshine tshi a dovha tsha kona u vha itela na funeral futhi tshi a dovha tsha rengisa na matombo a kale a tshihumbudzi a mutengo u linganaho 1.8 tshi a dovha futhi tsha ita mushumo woṱhe wa mbulungano nga 6.5 kha vha ḓo tou pfa thi a tou ṱangana zwi so raliho. Arali vha khou nyaga u kwamana na Tlife group kha vha dzhie tsho ṅwala namba founu dza hone khedzi 0828404816 mweke 0823697327. Tlife group ndi tshiimiswa tshi re mulayoni ndaa.